नव्या जुवारी पुलार जावपी विविंग टावर्स हे फ्रांसातल्या आयफल टावरा परस लेगीत सोबीत आसतले अशें विधान मंत्री माविन गुदिनोन केला। ह्या सगळ्या वयल्यान केंद्र सरकाराची गोंय राज्या विशीं आशिल्ली आपुलकी दाखयता अशेंय माविन म्हणटा। भाजपान केंद्रान 8 वर्सां पुराय केल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मावित उलयतालो। Bridge which is going to be commissioned in a month's time, one lane is going to be operational. That itself is costing us almost 2,500 crores. The tower, viewing tower, not only that, to build us in tourism आमचे फुलचे म्हूण गोवा depends on tourism. आज मायनिंग बंद जाल्ले कारणान आमकां जाय आनी टुरिस्ट आयिल्ले आनी आमचे टुरिजम एक्टिविटी वाडलेली। आमचो बांदकाम जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन चड टुरिस्ट येयल्ले जाय। इमेजिन द सेंटर थिंकिंग पुटिंग देमसेल्फ इन आवर शूज एंड थिंकिंग अबाउट अस। 2 viewing towers are being built which will be as the honorable minister has told parliament, it will be better than Eiffel Tower. Eiffel Tower is supposed to be iconic tower, viewing tower. Both these towers, what he is giving us, is going to be better than the Eiffel Tower in France. So what does it show? It shows the care they have for Goa.